Kuniati Weru TV na Weru FM ibeyete amwe na Kristo kiendocho kiankatho kiemwene Nyamurungu yototharima mwaka yonthe igongwana riri kuchilete mashabiki na akari na ramwago yoyo kuthongomi na bwibwo manto yarethia. Weru TV na Weru FM ibawatanirete na Kristo barani ya shabiki ba mubango yokoya kanisene Rware kiendocho kiankatho kiemwene Nyamurungu initharimo bipinge mwaka yonthe yerekerire turi mwe kwira mwene Nyamurungu ni ibwega nonto bara tukinyithitie wagona nkanya yocho kiankatho ya uyura ukenda kumenya Murungu nakwendete itaguntu kuthatu ita sibitari ita nchera lekiria mochari wono tenchera chokere mwathani mbi ka wono te ICU chokere mwathani mbi na wono te mami mochari kuko Murungu atikwendete akwendete muno na jaja maingi bwitho bina tukwembega na kimege kiga gya Kristo munene ya Sunday tutakuwa wapi hapa Mabraya ya kuchela mashabiki na akari Welengi chokaria mnene edhare babetu na cathedral woto tongorajia no kemya mutiari na kiatho we mwana ukyo akwaleka utire kuya tebu makemero kiwa kanyereka inaigwo imwene tebu skuru ya karumo mbetara nde catechist tukumya Yesu Kristo na remonde na nambara sio munene wakawe sawa sawa. Yes, my mentor. Makofi kwake. Ndakena sana kwou twire mwathani bwega nonto bakwithira naro tukumba kuthura turi aja tukuona TV na for the first time in life mbuga tutono kaire ngwirite andu baba inginya bakuraja na aranda itango gibaruire bantege ithimo nkuringara nkaro itukuonere ndaigwa ndagwirwa sana kana ntu abunda bura mwathani buthithikane kenda kigongwana giki geta na mbere baba ni tutharimika na njira nyingi gigatukura wiye ne magita na magita gigatutharima ngai na tu baba wega bwaku twaromba tukinyerie bangi twaigwa mugambo waku baba wa Kenya na Kenya tukaomia nkoro cietu tukiuga twakwerensa utwitikiria mwathani atongeria batetia nyumo kinya mambrene ya Beta Wakiri Nyamwenda ndi nominated MCA ku represent vijana Meru County yonthe na mapi kushiriki na babwe ntukweru ari misa ya ugoro au weru kwena kithomo kia Job 8:7 your beginning will seem so small but so prosperous will your future be. Bwana Yesu asifiwe. Kana mwambiririo yoku father no yuithire yurone kana yu munini sana lakini kurigia woku your end will be so big. Muthia kiaria mukureteri wa mubango yo munene wa Kagwe na wete o chokienkatho kiri a Kristo bonde chokienkatho kiri athikiria na baraba tutegerete ukurukira Weru TV baraba tutegerete ukurukira Weru TV na arua njeje marindandi akinkuona njeje nkanya akinkuona mantu ja mega aki wona tukarire nthi mwanka na aria gukunda ja muchetho ugwe ute muchetho jure aja na ibwega sana nontu bagutwitika twirare ntu bairi kana batatu bachemenie mwathani ale monai namo bithuru ndio kana ntio kwa kanisa inaenda wapi nontu mbeo twagitire atia na tuandire mbeo yae ya witikio sawa.